Kastalatibyan! Anak ko, nagpipintas ka nagwapaw! Woo! Sumangbayin to'y ariyaw! Amang! At na kayo? Ewan! Ay na, apo na yun jay abirat mo, daboy. Manugang ka, ay na. Apay ni abirat ko? Sino nga abirat ko? Ay, ni Saldo Ay, nagimot maggayam dahi dya tao. Naimot akpay Naimbaglakin ka ang manugang ko, daboy. Gwapo ka lang arudain. Nagsaya at ka pa ang manugang ko. Ay, at naklaw na akatugang amsan na yata, boy. Ha? Tiko na. Saan na ya? Boy, saan na ya? Wanan! Sana na masapol nga ikulding mo kanyak ti ibagam. Agpay sulaunay. Katugangak nga agkabaw. Ay, kastaman. Ay, katawa ka mo't Ha? Pagkatawa anak mo't barok tanay. Ay, kasla, dasit iti karabukob ko. Ha? Kaputay-tay na migatak. Ay, nakalalsam asantol di kindang ko. Sobra alsam na. Ha? Pagipirip daytan. Kaan laki din ti bagbagana. Daboy, barok. Makakilkilabanak si ka. Awan lat, nadiketan dita kilaban nyo aya. Nadiketan ko na yun. Wan, tay ngay nalaukan iti dikat ngay napoy. Awan laka di aya, barok. Ay, awan Inna po yan nagiling ama isterda. Kan, dikat ama isda jay. Ay, nagimasan ngay no. Naggata kayo iti nagiling at dikat ama is. Ay, alam barok. Ay na, ingkang rot aggaw na. Katnay, mabisbisi na ka. Ay na. Kasta ati manugang. Ay, di oray may sa ti manugang ko. Nukaskan ka, daboy! Wala, amang. Ita lang dita. Tumakiyas kan tumutlaang dito. Sakit timang palamot kan akatugangak. Daboy. Adda ka di masaysay op mo adakas apay on. Ha? Apay nga agpalawa. Kan agpabasid dagiti abot ti agong mo amang kita kanya. Nang dudag aya. Ha? Ay, kwa. Nabanglo ka, amang. Siyak tinahang doon. Umatlagayam. Salbakit di. Umang dudak adi na orasan. Pasensyakan lakay. Paborito na kang amin ang manugang. Iso akay kayat na tiagyan dito'y balay tayo. Ngam batang payla kumatika bagis mo akabalay ita abulan. Batang tantumat intun umay abulan. Payamlatan. Oray kat basit matikanan na. Saan amadlaw? Saan ta nga ipanglaw ti panang pakantakan kwa na? Sana day ta ipakan ti problema. Anyang harot? Maidimutak iti akam ko no adda ditoy. Anya? Anya kumamot nga akam mo ti pakaigdimutam ngay? Siyempre! Siyak ti bida dito'y balay. Ngam no adda ni amang mo, agbalinak akong trabida. Isunton ti bida. Imbag tadakan apong. Adda mang ibagbagaan na pintasak. Aya, kapay. San nga ibagbaga ti amam, napintas ka? Kanayon na lang nga ibaga at imawidak kada kayo. No adda di na kayat nga naramid ko. Matlagayam. My God. Napintas ka Tati mawit kalakan nga rod kanyak, apaw. Nalaadak ka no. Gapot at imawidak iti agong yung aliptap. Una yan. Saan ko kano anatawid di agong na natirad? Apaw. Anyan to'y apaw. Amo mapaw. Awan na laad. Amin tayo, kat naparswa iti pagayatan tinamarswa. Kastala ang tibiyag. At dagong alapap. At damit natirad. Ken, napinta sa amin na babae. Nagwapo mat amin alalakay. Ni apong kitdi. Ay, susapaw.
Ibagbaga di amam nga kabaw akon. Uwan, aklo na. Ang saan mo takananyal daw katag kabaw? Aklo ninyo nga gabaw kayon, apong. Apong! Kastoy nga main kay. Pasaray malipatak tiyag buggaw. No day tay mayroar konti mang paspasakit iti buksit ko. Ha? Wala ho. Angam niya. Kadatalang dito ya. Di mo ibagbaka kan tatang mo. Kan uray pa'y kininanang mo. Anya timbagbaga ni apong mo akabaw? Awan, tatang. Awan nga. Kat no nang ko ti pa nagkatkataway oh. Saka di tibagbaga na. Saan, tatang? Masurunak kat kiniapong mo. Saan mi pa'y abatang kininanang mo timang kabalay kan kwa na? Ngam imay matan dito'y balay tayo. Kay kayat na kayo ngamin amanugang, tatang. Babawin ng tumutlalay tang imbaga na. Apay ngay? Kabaliktad day tang ibagbaga na iti kinapudno. Mapanagnikam to day ta. Ala ni tatang. Oy, Layla di mo unay kasarsarita ni apong mo. Ang mga numakaran ka iti madi apay ud na. Ha? May babayin kanton. No, di ka pa'y nagdigos kat umay na kan arman ni Alan. Alawan, tatang. Agpabangluak akanayon. Tapno saan kayo ang maibabain iti agar-aram kanya. Oh. Dahil iti si Dayo, amang. Ha? Sakti nagluto. Inlutuan kayo iti paborito yu asidain. Ay na! Ay! Day taman ti kayat kula unay kan ka. Daboy! Barok! Talaga gaya mo nga inlutuan na kiti paborito ka. Ala! Agkuy-kuyog mat atabaday to'y inadobo yu, tatang. Wen! Kakayatan ni amang da ito'y adobo aping-ping ti baboy. Sana ya, amang. Ay, one man! Maya ti panaglayon na iti karabukob ko. Day, amangan nyo ag high blood ka, amang. Di kay unay di ta nataba nga adobo. Uray agalunosak pa iti adobo tabat baboy. Ay, awan question kanyak dayta. Kabuteng nak ti high blood nga ibagbagayo, tagwat-wat-wata. Awan ba't ngamin prima? Iso nga ito dyo amin ang tikayat na kanan. Kan sidan. Iparaman tayo ken kuana ti di na pa naramramanan na masida. Na. Ken makmakan. Tadi nan to maramanan da kita, inton matay. Ay, nabarok, mabayagak pa ang matay. Napao ti biyag ko. Mga una ka pa nga agunat ng siyak, the boy. Anya! Awan na pare. Tika ti ag high blood no kasta ti katugangam. Talaga pare ko. Iso nga ro da magastuanak pa ikit din. Kasano di ka magastuan unay? Ket pasig sa mata karni tigat gatangan nyo asidayo. Hindi ka tugangan ka ti at adamang sidsida iti karne. Ay no, naggasatan. Kana na pagsidag iti nataba. Oh. Uray diningdeng ti lutuan ni bakit ko. Iliblibas ko abuk-buk-bukan iti mantika jay duyog na. Anya? Ngam awan matlata. Unay akin nalanggong na itangar aramida mon pare. Ay talaga langgungak. Ngam, di na mo na ita pare. Ure ag linab-linab ang timantika iti digo, ti dinengdeng. Mayat lata ti igupan na. Nay, naimbag man ta di nakaapaan ni kumare. Di na madlaw da gitar aramidag. Iliblibas ko nga rod. Petakak pa iti sili ti duyog na Ngam awan lata. Ay, una yun pare. Kasano? Kabaligtad tininamnamak ti mapasamak. Idi damo a pinittakak iti sili ti duyog na. Anapno iti tinola a karnit manok. Anya iti napasamak. Nagridis-ridisak iti sili. Oh. Di ngay silit sa iro. Nako. Sakon to inlibas nga inlaw iti duyog na. Oh. Hanggang, apaw! Tabo manerbar ka ti panagigop nan. Apo? Inimimas na kit din. Kasta na tibiyang pare ko. Amom. Adda ngay dagiti kasuron mo at tao ngam kay kayat da kamet. Isong aganos ka. Anusam ni katugangam. Taisot pagswertsyam. Isit, kita manlangan.
Mas daawak mo't ngamin ka. Apay abang bantayam ni amang, kat maturog lang arudan ti kayatnan. Kayat kung arod ngagtungtungtong kami pay, aging nga kumaiti parbangon, kat agbanding kami. Agbanding ka no? Kumaa, no jak amo kayat mo apagpuyatan, bareng mahaybladan. Anya? Ay nalakay, ti kunam, jak madmadlaw. Ti ammo ni amang, kat dungdungwam launay. Di na ammo adag iti ipas pasida, ipakpakan kan araramidam kan kuana, kat pakadagdagan nan amatay. Nene, bakit? Ngam saan ka akagura, lakay? Maawatan ka? Tila ang maibagak. Kabalay tamot idi ni tatang kananang mo. Sakbay nga impulang dati biyagda iti namarswa. Ngampudpud no apanagdungo kat panagaya ti impaay ko kadakwada. Bakit? Ngam, ulitak lakay. Jak ibagbaga akas jay mo ti ipaay mo kan ni amang. Maawatak nga agduma ti ugalita. Maawatan ka, lakay. Si kaamot itati katugangan, lakay. Nakiasawan ni Layla, kat dito'y balay, ti pagyananda. Nasayat Imbagla pa kay ranudan ta tidakkel asweldo di asawa na. Kapilitan ang mairanod ta, tanay. Saan tamot akabailan ti agtrabaho? Awanan ti pangalaan ta iti kanenta. Ay, ano di ka po iti panagsidsida tayo akanayon idi iti karne. Sana kumana kahalay ti sakit ko. Napigsak pala kumaging gaita. Basol mo Sika mo ti akin nakam idi iti kasjay. Akanayon akarni ti sidaan. Tidakas na sika ti na high blood. Saan kat aday di amang. Mala. Uray, tanalpas day jayan. Lipaten tan, bakit? Awan kwartatan? Awan nga rodan, naibusan. Salbag ti kastoy. Ha? Nangi parangay. Awan pa'y ganas trabaho. No kastoy ama awanan da tao iti kwarta. Tapi nga gungad ka ngay. Nay, nagalasan ti ugali ti manugang mo. Apaan nan samot ti anak ta, gapo iti kwarta. Si kalat pagaayat da amakin inam abang pantayan. Ay, Haritan! uy nga Naunay rod. ka matanalan. Ano di kunana? Correct! Ti salbag ang manugangan. Naikamkamang langam. Pay. Ay, saan lakay? Pagkaasip, agparbeng ka. Di ka makibiyang iti apada. Apat agasawa dahi ta. Hey, at nakamot gaya man, baraw. Wen! Na. Talaga bastos baraw. Agsarita taman beet. Nabanugang iti trabaho. Pag inanaindak mata. Ne. Pagluksaw nagsakit dia talaga Nita, panalpak na pa'y tiri daw. Hoy! Sukatam de tarikap no madadal, loko! Balay mo ayat itoy! Ay, lakay, anya ka kaday. Ay, di ka agprovokar. Maditikas ta. Magtanda ka dito'y pare. Ay, sumukmunak man iti pagsangwan ta. Ay, alaman nga ron, paray. Tanay, mabadbad trip kan sakit na. Uli nga rod. Kanya pelat pa ka bad trip ako paray. Kahit nabayag mo ta na naawan na hindi katugangap. Jemot manugang ko ita ti buwisit. Kastaya. Si kakit di mat pare ko. Ay, di naklatultuladan matpang. Ay, mabuwisit ka talaga. Si kamit latag parparno iti pakabisitan paray. Ag-relax ka di ba ito rin maminsan lang. Kasano ang makarelax da tao no at damot sa iro akabalay. Ala, tangay sumukmon ti gagaram dito itersina. Ala, sumukmon ka nga ron ta ginomtaman. Tulungan ka mangiliw-liwag iti suron mo di manugang mo. Nanang, ayan ni tatang. Jak ammo, apay aya. Ala, isungarod ajay imbaga damanang simaan na kaida ijay sango ti store. Anya. Alain kay kitaan, nanang.
ang mga nabartak manang kat saanan ang makaaway. Ay, Saan magdita manugang? Papanawag ko pa. lakay tangiwat mo. Ay, di na kanawaan ngagsaw, prima. Ala, agida kantay nak mangala iti bimpaw. Labaran ka, tapno mausawan kan. Asino ti kumarit, ha? Umatitay ti kumarit! Di ka aglaaw lakay. Makaisturbo ka kadagiti maturog a kaaruba. Waray asino ti agdap-dap pa amanugang dita. Aglaawak lata! Hoy! Rumwa ti kumarit! Bad trip! Oo na yan. Pasensya amon ni tatang ala. Uray asinamot nga ta. Awan makanos iti kastoy, Layla. Iso nga, balkutan. Anya, agbalkon. Uray tenga trapida. Pumanaw ta iti balayo. Intagyan na di balay ni. Anya. Awandan. Asino ti awan? Nagtalawon da Layla kanti manugang mo. Pinanawan datan. Nasaya at mag. Nasaya at ba't ko na? Pangalaan tangarot ita iti kananta. Ay, Awan kat bain mo ah. Di mo lapin ang panunot nga inted pa di manugang mo tinsok mo wow. Sakas jakit din tiin lalaaw mo idirabi ay. Ay, ultimum ka naon kuna ni Layla. Saan data napurwakan iti pagbiag ta? ha? Di mo lapin ang panunot. Inan anusak ide iti panang luklukom iti day di amang kaw. Naawatan ka nga uray nalimad nga inruruman mau. Ngamsi ka, awan pusaw. Iso nga ita. Ta si kamot ti katugangan, akagura ti manugang na, ay katagan anus ka ah. Prima. Anusam ti bunga ti mulam da boy. Ay, husto ka din bakit? Di mo Rumbag nga ipalagip ko, no nalipata mo. Nagmula ka iti kinaimot. Iso nga apitam mat ita ti kinaimot. Amom itan tirik na ti maimutan. Mariknam itan tirik na iti inimimutam day di amang. Husto ka din bakit? Agyaman ka. Tapulos adi inik ka day di amang iti madi apan nakaawa ti inararamid mo. Nga oray idi nagbugsutan. Kat kinidkiddayan nakapailaeng. Uray na unnat iden. Kat si tatanggaya pay lang dagiti takyag na ang mga rakop kumakan ka. Tayarakop na, tinalaos a panagyaman na, iti kinadungong kanaw, aginggat panagbugsot na. Ay ngaman yan. Di ka nagparakop ide. Isu nga aginggat natay anasaksakitanak, iti impakpakitam iti day di amak, daboy! Ala, gusto na bakit? Magpapabawi ako. Dakon ulitin. Talaga saanin ang maulit at maganday di amang. Jay manugang mo, ti panunuto mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti may sapay nga istorya tayo, anaadaw iti pagsasaw ako nana. No anya ti inmulam, isumat ti apitem. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Okay, mga kanata, tupay! Ay, mga tao. Ado ti lauya baro. Ado ti naidasar dito ayan tayo alamisaan. Agrendag tangag sida iti karne. Tatang, di kayo sumanon at ni nakapapal kayon. Kababain ka nagiti tattao. Maan ano aya? Kumikum amin atawa mang mangan. Sa kaya tikit kitaan dakat saan mag. Nini. Atay ngay. Kamutak man langan. Ay sus, Nagbasit mo ti makutsara dito intenda kutsara. tatang. Alakit din boboy. Di nakadikita kitaan. Umagawa kakit dimot amangan. Nagado ti naidasar. Agpanakta. Ay, boboy. Irwar mo man daytay impabulsakken ka asilupin. Apay manon tatang. Aduuna ito yung ikargak iti platok. Isilupintan, tanaymbag tula apang ramanan tumot ni nanang mo, kan ni apong mo abakay. Tatang, kababain. Ay sus,
Di ka kadi agbain-bain ta grasa da ito yan. Muto yun tay silupin. Binita. Karni ito yung sangpet mi iti anak mo. Ipapudot mo adagos ta mga mabanglays. Ne, lakay. Addan sakit nasaep mo anapanan yun nakipunsyonan. Na. Naikit din day ta panagsaumon, Binita. Nasaep. Apay, aso masaep. Ay nalakay. Kaya rigam tay manganop nga aso. Iso na lang tapunsyonan ti paglaingam asaupon. Ay, di ka man. Di ka katagyaman ta insang petanda ka pay. Alagid din. Iluto manen day ta, tapnusan na mabanglays. Ano day ta? Bakit di tanalain ti asawam nga agsapol iti masida Binita. Ay, inang aya. Imasin nyo, day takarne. Ngam diyo laam mo, no impuslit kit dimot ni Apyong ije na pananda apunsyonan day toy. Ay, oranya pa ititan. Tinapatag makaraman mo't na tao iti karnay. Malanitan mo't ti subel. Inang. Ay na, di mo ko na buyang naklaangan nga kilaban, Binita. Ay, agao kamutin agkilaban ta. Merienda na ito yan. Da kayo latan. Urayo kon, tipang rabi Si kalata. Di kanto agbabaway no maibus kon da ito karnay. Maimasak man ti mga nang Ay, anyan. Saan ako na mas daaw no apay akas dyan ni Apyong nga asawak. Timawid kan ni katugangak amanak karne. Aray, mayat man ta postura maon. Andan sa akin di pa nga nakami ti bunyag Sana ka mga anak iti bunyag, wenno urayan niya pay dita. Papanangarod nga Anyan. Agaruyot ataar. Ay. Kakaiso na nga damot maisuot. Anwak ngay dagito abadok no jak payla isuot. Maitugot kung to aya intun matayak. Ay, paragaw. Mabayag pa iti apit mo. Iti day takder mo. Nagsalon at kaataw. Ay, di tay lam mo ti biyag, pare ko. Awan gayam. Ang mga nukayat mo ti sumurot kanyak. Papanam ngamin ay aparay. Ijay ile. No jak agbidot. Itan sa ti birthday ni Mayor. Birthday ni Mayor? Wen, itati amok, pare. Nasiputang da kapitan ken dagiti amin nakakagawad. Naglugan da iti tricycle itay nagpaile. Mapandalaki di maki-birthday jay. Wen. Ita nga agpaisaw, pare. Ingkakit di mataglubat, pare Cardo. Maawis amin ang makipagili no kastoy kasangay ni Apo Mayor. Sigurado man tay litsun abakay jayain. Kunak no kadwa na ka manan ni tatang mo, buboy. Saan? Manjakon? Jak kayatan ti sumurot kin ni tatang no kas jingad da pakipunsyunan na. Apay? Basta jak kayatan ti sumurot kin ko ana. Saan ako nga ubing? Wanmat ngamin. Manipod ubing ka. Kanayon akadwa na ka ni tatang mo no mapan makipunsyon. Punggayam, saan aya? Ani tatang mo ti kadwa ni tatang ko ang nagpaili, Brenda. Uy nga, Rodo. Anya ka no ti aramidan da ija ili? Kat no kasangay ka no ni Mayor. Mapanda maki-birthday Anya? Inawis ni Mayor Ida? Saan? Ngam talaga ka no nga open iti amin. Ti kasangay ni Mayor. Saanan anas kan nga agawis pa ta mapanti amin amayat. Kasanon, noon napan amin at tao dito ili tayaw. Makaanay pa'y nga tati sa gana da? Ay kat makaanay nga taa. Kita man hindi nag-blow out. Nakaanay matin sa gana da. Unan niya. Stomach progress man nga Roden ada tatang ko kan tatang mo, bubay. Sigurado day taa. Mapisina kong pare. Di da pa lang nga ta iyayab tikaan. Radyo na pati awag ka. Awang pa'y telas dusay. Apag husto laeng nagpameriendada ko ma. Ang mawan mo't ngamin ti merienda. Sika talaga, paray.
Ay, jagmat ngamin namigat itayan, pare. Anya? Inreserba ka talaga ti pagyanan ti karni dito buksit ka, oh. Tirigat na. Maulser samot da taon. Ay, ay. Madamansan nga isagsagana da. Dagiti may plastar amakan. Kita ba? Plastar dan kadagiti na apan lamisaan. Ay, sapay kuma. Tagipunidan. Mabisina ka talagan, pare. Ano kaya't mau? Punta pa soft drinks di takanta, pare. Ay, kuha. Pagpletik la ti kwarta nga inted ni bakit. Ay, siya kung tiyagbayad. Narigat makalakan iti sakit mo. Bukas ta mabisin ka una yan. Umay kan, paray! Kasagay gayam ni Mayorita Binita. Wen kano nanang, napanda Apyong kan Kardo. Ay, di man lang nagtagtaga rin ni Apyong. Simurot kayo kumananang? Ay, katuan na. Panggapo ka dumawas, ijay ayanda ka kailya. Ay, pasyar kayo la pasyar. Imbag kumaan, no kabisado yu ti papapanan nyo. Nay, kasla pawilan nak nga agpasyar asi ka Binita. Saan mo't akas tananang? Pampanunutok laeng ti pagsayaatan nyo. Ay, di nakpawilan amapan iti kayat ko apapanan. Kakaiso na kabaelak pa'y mo ti magmag na dita. Pagwatwatak mo na. Ne, ada nagsardang a tricycle iti batong. Ang mga nuadan ni Apyong. Ay, sige. Kain nakman sabton. Ang mga nuadan sarpot na ka. Ay, anyan ni katuganghak. Managkarne pa'y lang. Makaamon iti biyag na. Nung umatuntuman ng ti presyon, ti dara na. Ay, nanang. Sa anak ang nakapangan iti husto. Apay, di mo nagustuhan tinda sarda. Nagustuhak. Agkakaimas tupay. Agam nakaadok mo't ng tinagmerienda. Awan pagyanan ti karne dito buksit ka ni di agpakanda. Kasano ngay dayta? Jak tumot ngamin namigat. Sa naglanaw damot ang nagpakan iji kasangay ni Mayor. Gapo ta mabisinak una yan. Inawis nak ni Pare Cardo na pan nagmerinda iti istor iti asidag ti balay da Mayor. Kasta. Ay, awan nga nun kunak lakit din no nagpundag ka iti karnay. Ay, hamburger ba't ngamin di ginatang ni Pare Cardo? Naimasak at nakadwaak. Ay, di ka pailakit inyawid jay may sa tapara kanyak mo tanakaw. Ha? Nukas jay, ireserbaan nak mo Kaasyak mo't ngayon na makanayo na mabatbati dito balay. Nanang, sa dino ti ayan ni tatang? Ay, napan na ki 40 days itinatay akong pari na. Manan? Kanain matla kaanan ti papapanandan. Kadwana ni Apong mo abakat. Ala, oray ni Apong ustan, napanmat? Ay, wan. Kasi ngad unay ni Apong mo day di nakarpya nga inadjay natay. Isumit lagaya ma. Ay, kwa nanang. Bagaan nyo man ni tatang. No kasi punsunan, no pakanan ti papananda. Maawatak ti kayat mo nga ibaga. Oray di mun baliksan, anak ko. Kasano? Adda nang ko sayang gusang dito barangay. Kat kababain nanang. Ay, wan nga rod. Pampanunutak no kasano nga ibagak asaan amasair. Ang mga no pangrugyan tuman ti di mi pagkinnaawatanen. Sayatin nyo nanang. Tani, mababain ako niti ibagbaga dagiti tao. Bakit? Apay lakay. Anyat okasyon di tayan da kumari masita. Adaya. Matantanawan dito iti ayon da. Kumita ka kadidita. Adagas asaw. Adda maipalpalais nga agat mapupuran adut-dut ti manok. Wano, kalding nga ta di mapulpulpugan. Awan. Adda okasyon dita ayanda. Agpartidan sa kano iti kalding. Aya, ay sus. Nagimasket nga tanti kapukan akarnit kalding. Ay, lakay aya. Apay manay. Ay kwa. Ammom ka din, no anya ti birngas mo, kadagiti kaaruba tayo. Anya,
birbir nga sandak iti kaaruba. Katuan, pudnumat ngamin. Naglaing ti saup mo no kasta nga damaangay nga okasyon wenno punsyon. Mapawilam aya ti angin amang ipalais iti bang ti mapupuuran ama partay. Natural lang met abalang ab. Dayta nga rod ket. Gaputan no kasta ama kalangab kan iti mangipasimudaag iti kaadda ti maparti dita. Mapan kalatameten nga oray di da ka inawis. Anya? Kahit anya nga rod dayta ibagbagam nga ibirbir nga sda kanyak. Birber nga sandakan iti apiit. Gaputan naglaing ka kano asumaep. Anya ko mati pakasaksak naranda kanyak. Ha! Awan bibiyag da kanyak. Nua sino man dagita nga agsasaw. Gardo, amangan no sumurot ka manan kini Apyaw. Ay, sana. Ay, sos, jakla kayat ti mairamraman ang maawagan iti apiit. Dayta nga rod, kababain. Abmum ka de, ti kayat asawan ti apiit. Mangmangag ko dayta, asasawan dagiti kakabsat at tagasulsulina. Sao dagiti kakabsat at tagabantay dayta. Na apiit. Kunada, no malang abdan ti angot ti mapupuuran ang maparti nga ayaw. Baka, kalding, baboy, wano manok. Ita ang mapupuuran, wano mapulpulpugan. Wen, maawat akong lakay. Nalaing ka no asumaop ni Apel. May sapay dayta. Managsaop ka na. Masaop na lata ti maipalais nga angot dagiti malutluto asagana iti ponsyunan. Kahit oray saan anaawes, mapanlatta makipangan. Ti kababain, agitugot to pala iti silupin na pangikargaan na iti yawid na. Iso nga rod, adi kan sumurot pa'y kunkwana, no ponsyunan ti papanan na. Mairamraman ka lang. Ang maawatang ni Pari Apyaw. Siyempre, saan unay ang makaramraman iti karne, iti balayda. Tadi damot unay makagatgatang iti karne. Una, tadasad-sadot na. No kumanagagat, di adamot kumakwartada ang may gatang ni bakit na itinaimas amasida. Apyaw, kumusta jay napanam idikalman? Naragsak ni ulit aga nakakita kanyak. Damdamagan na kayong tupay. Kaslamat ngamin agkakapsutak idikalman. Angam sa nabalay. Nang ted iti pagpabunar tayo. Agpabunar tayo kanumay. Anya? Waninang. Ibus ko man tinted na. Uray tadamot nakalasin na para kada tayo. Katun Sige anak ka. Agpabunar ka mag. Tadikat si kalaka na yung timakipunpunsyon dita. Ay si kamot at yung papunsyon. Nagsayaten paray. Malanitan nga raw ti subil ti amin nakabaranggayan tayo Ay katuan na Pag subalit kumot akadagiti nangaw-awis kanyak iti kalabas. Ay wala paray. Kastay kunadan. Agkakabaranggayan, agkakadanggayan. Kasta talaga tibiyag, pare. Ay, uwan mat, Ang mamati ka kanya, pare. Adulakit di ti makigtaot. Amanga, no saan da pa'y amamati, ngagpapunsyon kamay. Uwan tawan amuda pangalak iti maisagana. Ang, adda kadakwatan, no di na mamati. Basta maawis amin nakabaranggayan iti punsyon may. Agbabawin to dagiti saan nga umay, no di dan tumaramanan ti sagana. Sige man tayo. Hoy, thank you very much. Naragsakak bakit? Kita mayat ti kakaanan dagiti amin anaawais. Wen, agam ay na, ano ti saan nga imay. Gapo tadi dapat siyan akabailamot agpunsyon na kastoy. Di da ngamin amaw nga uray istambayak, tadaur urayak. Kanti amuda, makipumpunsyo na kasana ka naawais. Isuad dakas ti panagkita da kanyak. Wen garod Tila ngamin panagis-istambay ko ti makitkita da kahit.
Ken ti kanayon nga idadaray ko iti punsyonan. Nala, uray kat mapanagnakan danton asaan kamot gayam aman nakiponsyon kan istambay laeng. Intun isurot na kan ni ulitag ijay Hawaii. Wen nga rod, bareng maikuyog na kanon iti panagsubli na ijay Hawaii. Anyan? Ni kadi badong tikit kitaem. Wen, isupsupot nandiyan sa nga bandihado alitsyon na nakabarada iti tangat lamisaan. Ti ammo na nga taak at awanan ti mangan. Isu nga isupot nan tinabati iti pagpunggaan. Ay, bayamon bakit? Ay, madimit gayam at talaga kita. Kasla makit-kitak ti bagay, di siyak ti makipumpunsyon. Hiyawid na lakit di aparakan ni bakit na dayjay. Saan ngamin nga imay ni bakit na? Kastaya. Wen. Kasmut kan ka idi alakay. Yawidan nakmat idi no sa anak asumurot kan ka no mapan ka makiponsyon. Wen. Engem jakton aramiden ti kasjay bakit? Saan taon? Una, talo ipalubos ti Apo, adda kanton iti Hawaii. Wen. Barang awanan ti problema iti papeles ko nga ipagpagnan ni ulitag. Sa anak to na mapirngasan iti apiit. Uray pa no sa anak matuloy iti Hawaii. Agawid san ni pari ba dong? Bit-bit nan jay supot ang naglaon iti karne. Nalpas kami na naman. Huwin Siyempre, tapno makapanganmatan ni bakit na. Ay, madi. Talaga madi. Kasla makit-kitak ti bagay. Baban iti inaramid ni Badong. Apa yun lakay? Agrup-rup panget kamet. Awan bakit? Awan. Ay, umay kakit asikaswan tandagiti bisita. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita anaadaw iti pagsasaw akunana. Di tayo makita ti bukod tayo akamali ngem makita tayo iti sabali. Sa tayo tumatla agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Adunis Apok! Ayan mo! Adunis! Adak ito sirok ti dalikan, Apong! Adade kunana. Nagkalap iti pawikan. Ayan mo, kunak! Jakdamdamagan, wada nakalapam! Simruman nga tatitulang yun! Adak dito sirok ti dalikan, kunak! Ay, nagloko na tao. Nagkalap ka iti anak ti pawikan? Ayan mo nga minaya. Kita man da ito ibagbagam nga anak ti pawikan. Unay lakit din ni Apong. Adak ditoy. Ni ay. Nagloko ka na tao. Anak ti pawikan ko namitay. Itlog mat da ito inruar mo manipod di tasirok ti dalikan. Awan ti anak ti pawikan, Apong. Kun sa anak-anapan nagkalap. Ay, kastaya. Ay, nagloko kan. Si Miro kak ti tasirok ti dalikan. Tadita tinagitlogan ti pamusyan. Ipaling tayon ka ni Apong Barbie, ta iso ti pamigatan nyo. Ay, katawan, Apok. Yaman pa'y Apaw. Tanagitlogaya man tay kakaiso na pamusyan tayaw. Aga! Awan da nagkaw nga uray lakay kan baketan. Apan nakaama kan ina ni Adonis nga apo ko ta. Ni Adonis ti pagdanaga. Ay na. Uray siyak. Madanaga na kini Adonis. Tamalaklakayanin abaraw. Apay no isurum nga agaram. Di nansamot nga minammo ti agaram. Wan saya. Nasa isaya at sangag paiso no isuraw. Di nanto lang amin nataway ti kinasiglat mo idisi katibara. Ay, saan nga uman ay tibilang dagita ramay mo iti kaado tinaglabasam iday sakbay asyak. Wan nga raud.
Kat sikati kagasatan kadagiti nakaadaw ababalasang amayat amakiasawa kanya. Ay, gamanyan. Tamay-may salakit day diinang ni Adonis ang nagbalin nga anak ta. Ay. Sakit, nasa pamad nga impolang natibiyag na itinamarsoa. Isuadatan, tinamulagatan ni Adonis adadakkel na. Kapilitan tapaliwawang matday din ang iputot kenkwana. Mala, saan tan alagi pa dagiti na alas palabas. Ay, nabsog ka niya. Ay, kat siyempre mo't Yaman pa'y. Tanda na sarakan ni Adonis nga itlog iti sirok ti dalikan. Adda sindata. Isumutla alimpyo ita, ti panagdengeg mo tanabsog ka. Ay, napaliw ka nga mingkert lakay. Anyaman tinapaliw mo kanyakaw. Agtuleng ka, no daytay mabisin ka. Aglimpyo mo ti panagdengeg mo no nabsog kan. Ay, kastala ti biyaga kunada, bakit? Naganulakit ang mapalpaliw mo. Gaga ngayon iti lumakay, wano bumakay ti panagtulang. Ang sikatisaan agaga ngay aga, naidumduma ka. Limit ng mutlangan ti danom dito'y karayan. Mayat manintag kamal. Kung nagtumad as sikat nagturong dito'y karayan, Adonis. Apag iso. Dori? Naisaganang itayan dagiti lalabaak. Iso sinurot ka adagos. Tulungan nakman, mabalin? Anya? Si kamoy. Paglabayan nakit din. Allah. Sigud mat nga aglablaba ka dito'y karayan. Pasaray agtulag tapay, idi ubing tapay. Kat agdigos ta di tanaunag atanaw. Idi dayta? Sa balitan? Hus, nakapan ka di syudad. Nagbaliw kan? Saan mo't Uwing gayam, siguro. Ada na sarakam nga asawaam iti syudad anya. Anya? Si kamot, Dory. Kasla naglakat sumapul iti asawaan. Iti day tataor mo. Sigurado nga agsisipol mo at agkursunada kan ka ijay. Ada ka din napilin? Awan? Ibagam mo tagpaiso Awan nga rod. Sigakit dia. Hindi ka pa'y nagkasar? Sino ko mamot ti mangikasar kanya kat awan pa'y nobyo? Bumakit ka na balasang. 28 mo. Makiasawa ka, madagaram kan ka. Kuha. Ada ur-urayak, Adonis. Nadyak mauray ti ur-urayak. Sana balin ang mapakitaan na kabalasang. Ay sus, sayang ka. Adumit agar-aram kan ka. Uray man ado, nga awan kursunada. Basta, ada ur-urayak. Sige, taglaba akon, ha? Dory, ada nakakita kada kayo kini Adonis iji karayan. Agnobyo kayon? Ala ni tatang, anya nga agnobyo ti bagbagayo? Kahit mo sawen, di na ka inaram. Saan nga ron? Ay, kunaklano inaram na kan. Sayang ni Adonis. No agaram kan ka, aklo na madagos Dore. Ay, ayatok ni Adonis, tatang. Ay, awan samot pa naggusto na kanya. Ay, narigat ti saan ang makiasawa, balasan ko. Adun kay tinakitak ang nabakitan na balasan, ang nagpanag ang nakapimpiman. Iso ano at daagaram kan ka. Well, kung na madagos, ha? Nag-reply dagos ti textmate ko. Basag man. Awanan load ko. Awag kalaangan. Naglukon. Sa apayawan umdas alo da pagawag ko. Jakmat nakapanli. Ay! Umutang iti kwarta ni Apong. Tainak aglod. Mapanakon. Anyat orasan na pa?
Alas 12 ti aldawan na, Apong. Ay, wang gayam. Umutak man pa lang iti kwartayo tayo nakaglod. Nagloko ka na, Apaw. Ang dod kong kunamkat kanya ako nga, Apong Maun. Ha? Umutang ak iti paglod ko, kunak! Anay ko? Apay ngagtapis kayo ngay. Ang dod kong kunamkat din kanya. No, di yo kaya tagpautang di saan? Na. Kumarit ka kitay. Talaga natangsit ka nga, Apong, Hapay, no saan da ka kinasyan kiniapong mo abarbe? Tao ka kumangarot itaama ko na, Nagawan kat nga utang mo na naimbaga nakam. Apong, saan da ka naawatan? Ala, wan! Mga sawa ka no isot ko nam! Ay, anyat mapaspasamak kada kayo nga agapaw. Apay, apaamon ni Apong mo adunais. Saan, Apong? Di na ngamin naawatan ti imbagak itay. Nakapungtot adagos. Talaga mo't anatangsitan deta apo ko ta adinong ta. Bakal, pagluksawin nakmatlaon na yan. Lakay, dumngag ka. Awan, Mike. Dumagak, Mike. Ngam deta natangsit nga apo kom. Paglukluksawan na kaon. Ay, si Adonis apay nga papaam ni Apong Mau. Malaing ka idayang, pumanaw ka pa'y laditaw. Uray da kayo, Apong, bakit? Ung tandak matan? Aying kaglutaon kat mabisinan ni Apong mo alakay. Tulang no kasta mabisinan. Anya? Pasensya kan apaw. Binugawan ka itayan. Tapno di na maawatan ti ibagak. Mainsulto nga no ibagak ti agpaisaw. Saan ka maawatan, Apong? No di mo kaya't akaunget na ka ni Apong Mau. Saan mula engen akasarsarita no saan pa'y analpas anangan. Apay, Apong? Agtuleng ni Apong mo alakay no kasjay amabisinaan. Ay, Apok. Nabsog kayo na, Apong? Wine. Maya tigasang jay aba ag ginata ni Apong mo abakay. Isumot la na imas yu tinangan. Apaw. Di na ngamin luklukwen tapno sa anak nga agungay. Pagaayat nakmut ngamin paglukluk saway. Kwa, Apong, amok itan. Imbaga ni Apong bakit? Anya ti amaw. Kastoy ngamin day di, Apong. Utang iti paglod ko kuma. Tapno maawagak jar armag at tiksmit ko. Ang sa bali mo tinagawatan nyo iji imbagak. Ha? Ang dod, tinagdenggan nyo iji sinaok a pagload. Anya? Hindi ko tinapisdak mo tan. Sayo imbaga natang sita. Kaputa luklukon kayon. Ay, kasta Ay, kahit paspasin siya ang blakuman to Apong mo alakay, Apo. Agkabaw samot nga minain. Saan? Saan kayo pa yung agkabaw, Apong? Ala, sana balit amukon. Amok tito mayming, tapno saan kayo makagura kanya? Ang anya jay ko nam itay, Apo. Adda tiksmit mo. Adda, Apong. Barang makaasawa ako no akluren nakday jay. Kunak man nun ni Dori akaruba tayo ti asawaam. Nasingpet day jay aputot ni Atong, Apo. Isula ko man ti asawaam. Awan mo't panagayat ko kenkwana. Kabsat ati pang ibilbilanga ka ni Dori. Wan angem ay ayatan na ka. Oh? Imbaga na day ta? Wan, Apo. Ay ayatan na ka kano ni Dori. Isum ti asawaam ta sigurado anasimpay. Ha? May mayat matla ko ma. Do am mo may kiniapong mau ti asawaam, Apo. Iti kasta. Makapagpasig kami matkenkwana no kwa. Mamamo yun tumot lang tinubyak, Apong. Yam amok to kada kayo. Anya mo tan. Kasta unay ti kiting ti palda. Ket medyo adda masirip iti lupok. Ngam dinak man latalyawan ni Adonis. Tilatan tumanitit a cellphone na ti duldulingan na.
Sapay kundi sigamot akas lagpadlaw. Aday bagam, Dory? Awan. Imayak la dito'y sango ti store itay nakita ka nagpa-load. Basta? Kunak nga minusyak ti teksang. Iso ako nagtibagik, amay mayat laang no kasaritan ako iti personal. Saan ka tiksan, Dory? Ni Marian ang nobyak ti tiniksak. Iso da ito katetiks ko ita. Aya? Ay, sige nga, Rod. Agsubli akong di tabalay mi. Nagsakitan adanggan. Nobya na ka no ti textmate na. Ngagnagan iti Marian. Ano kasta? Talaga adinak maayat. May mayat mo't lang nga adayaw, at yasawaem, kaday tay ammo nga agayat launay ken ka, apo. Nga oray saan ko nga ayatan, Apong? Ay ket ayatem nga Madimalt no asawaem tay pulos nga awan dumket adot-dot mo. Di kay madanagan, Apong. Agkita kami itong Domingo iti nobyak. Kasi nabat kong to ili. Ay ket mayat No ay ayaten nakalakid day. Ken ay ayaten may. Ingkay mangalan ton iti papilyawn, tagkasar kayawn. Ilayon yon ijay ayan ni Apo Mayor. Mayat mo't day tanging bagayo, Apong. Una, uray ket adda kamutten iti husto nga edad. Laklakayan ka na, Paw. Ni Apong mo't. Apag isulang mo't at edad ko ang mga asawa. Ag 30 anyusak pa lang mo't. Lakay daytan nga edad baraw. Jay nobyam ngay, manot tawon na. 18 na, Apong. Ay saus, nagubing mat gayam. Uwi na, Apong. Ay, napili ka sa unay baraw. Di ko na nangaroon iti pagsasaaw. Di ka agpili-pilay, tamang ano makapili ka iti kugangay. Agam tapno sigurado ang maasawa mo, ta ay ayatemmet nga rod ako nam apok. Ibagam, ta ikuyog nan ti ama, ken inana, ta ilayon yun ti agkasar. Sumurot kaming tumatan, kiniapong mo abakay. Anya? Naglakamot din ti panagpampanunot siya, Apong? Kasta tinasiglat, apok. Tuladan nak ngamin, Ay ayatan ka, Marian. Kuma, agkita tamutin iti personal. Talaga kaya't kamata na makita iti personal, loves. Loves ti awag mo kanya? Katuan, kaputa, I love you very much. Si Kangay. I love you mo ta. Oh, anya? Agkita tangarod intong Domingo? Wanan. Saan nga ta amay mayat ng bigatan, loves? Magagaran ako unay na makarakugan ka. Biyernes mat no bigat. Ano no biyernes? Sabagay. Awan mo ti koneksyon ti aldaw ti biyernes, iti anyaman abanag. Wan mo't loves. Hindi ngamin apong ko abakit. Ano ti pamati da idi ugma. Malas ka no ti aldaw ti biyernes. Ken oray pa'y Martes. Swerte para kadata, loves. Mayata kiti imbagam itay damo. Ngaglayon tan abangalay ti papilta ngagkasar. Isuwain ton bigatan. Awan opisina yung munisipyo intong Domingo. Sige. Aging kain ton bigat. Text tulatan. Awagan kanton, loves. Tapno mas sweet, ha? Kaya't ko ang mga kakanaan ti boses mo iti cellphone. Sige nga rod, Labs. Inton bigat, Okay, loves. Bye-bye you. Bye-bye. Ayos. Makaasawa ak matlangan. Talaga, saan kayo para iti tunggal may sa Dory, anak ko? Makisinarak ka nun ni Adonis iti asawaan na at textmate na. Saan na bali, tatang? Naaklon ko matan. Di kay madanagan. Saan na ka mabakutan na balasang? Akas iti pagarupan niyo. Anya? Adapay matmayat kanyak. Aklonag asaan ani Adonis ti para kanyak.
Iso ama kaammo dita. Dito kami lang kini apong mo bakit apo. Narigat met no agtitipkal tayo nga agpasungan dita paradaan. Uy na pong. Mapanak pa man dita pagbueltaan ti lugar. Ay, saya atam tiga raw mau apaw. Raka pumadagaw sa paman ang makitam apo. Tapno saanin ang makabulaos. Uy na pong. Alay kang kichip nga niya wag na nagluganan na. Agulay ang iti pagdisagan. Kaya natin ni Marian. Awan mo't kisiksi ang makita. Oy, Jeplito yo. Sa bagay, adult pa tayo isag. Agure aklat ta dito eh. Ure tayong bagak mo't kan ti kolor ti polo, kan pantalon ko. Sige. Agraman, bisnay ti apsay abuok ko. Adakot lang! Sa'yo na eh, magdadakadagod din to. Nene! Miss na kita. Miss, mabit lang. Sana ka makangas. Mabit lang. Oh, my loves. Talaga kaya man nagtaar to yung loves ko. Naggasa ka talaga. Agure ka. Sino ka? Shock ni Marian. Ti loves mo. Ti asawa. Ay, Siya dito Adonis, apo! Adonis! Iso ka di tinobyam! Iso ti asawaam! Ay, por Diyos! Iso ka di agnagan iti Marian apaw. Siya apo. Iso tinapilay mga asawaan. Wala pong lakay. Apong bakay. Ay, apok, aya. Gapo iti kinapilay. Nakapili kan iti kasla na isaltak ako ribaw. Ay, una yan, alok magmahubasang. Loves ko niya doon. Is apo. Apay, di mo yung bagbaga adabyan na kamagaya, Marian. Apay ngay. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasaw ako na. Di ka unay managpili, ta mga numakapili ka iti madi. Tampok dito'y programa tayo. Kastara ti biyag! Daytan tumat na pasig asadot ti kabalay. Iso ati balay nakawarwara. Ala, nana. Ay, yaman hindi bagong aitan na. Uy, nga ron. Tsak kaya tirong marito di silenta. Ang mga no ipuhot nakmanan. Uray siya. Bay, amdita ni nana. Ana! Shirley! Rumor kayo man dita! Umay kayo akita limanaw! Ay, jak kaya tirumar. Uray siya. Bay, amdita ngaglaaw-laaw. Unay kamutin Helendrina. Adak palay Jerwar. Ngamang manggagkon tilaaw mo. Tanya ti kayat mo nga ramidag! Agkatawa? Umisam? Apay ka di anya. Anya man ti pagkaskas taam. Ha! Daytoy balay! Pasig awara tinasang putak! Anya? Day talang? Anya day tarang! Sige! Sikan ka gidalimanaw! Ha! May sakamot awara! Ay na, kababain ka dagiti karuba ti kanayon a panaglalaaw mo bakit? Apay no kontrol mo tangiwat mo Unay kan aya. Ay! Awan bibiyang ti kaaruba kanyak! No. Tawan maitulong da kanyak! Saan ngay suda ti mang pakpakan kanyak! Kawampay denggem mo kasaw. Di ta ka man langan. Sige! Pumanaw ka! Sikati malaan dagiti duang anak mo! Agpapata kayo asanaw! Ay, una yan dagita karuba na kaya. Tanayon da nga agapa. Naimbaglakit din. Tanagsardangan ang laaw-alaaw da di ahilindrina. Ay, kastala ti biyag, bakit? Anya kastala ti biyag. Kastala ti biyag. Tasaan nga amin a tao, ket kas kadata, anaurnos amin dito'y balay. Datang agasawa, dagiti anak ta, ken agraman to'y balay, naurnos met. Iti sabali asarita, natal na ti pagtaangan tayo. Ay, makapasuron no daddo madagita akaaruba. Sapay agin na sidag ti balay tayo. Kat mangag ko ti panaglalaaw ni Helendrina.
Disturbo no daduma iti pannaturog. Bayamon Irwam mon ti bagim. Anya? Ay, saan na mabalin Di ing kakasarita. Ibaga masan nga glaaw-laaw ta makadisturbo. Mabainak mo ta. Matlagayam. No kasta nga rod, di kalata nagtagtagare. Ay, anya mo tenday ta akaro ba? Kaslawan nakum na. Laaw-alaaw. Buisay! Anya ba yan ng aramid niyaw? Ay, Unay kayo! aday tamanan. Tenggemlatan Isuntipan na ka music mo. Aguray ka, at daramidag. Anya iti aramidam? Ion ko ti radyo kat i-volume ko iti uray lang Na, pas lamang luklo ko dagita akaruba. Itay agong ungat nagpa-music na ba't iti nakapix? Kanya, makitam ita ti resulta ti panaglalao mo. Tapay! Marangrang ti karuba mo ti panaglalao mo. Iso da ita. Tatlo didan mang tangiwat mo. Impigsadan ti music da. Apay di ka pwede mangrik na. Ay! Awan bidang na kanya! Na. Tasaan nga isuda! Pinangtaktakan kanya! Sika, anak! Sayot kang ubeng! Inmove ubingan ka pailaan ngam kundi lipstick ka! Ay, anay ko, nanang, kinitil na matan. Awan babain mo kundi papintas ka kat nakaubingan ka pailang! Ala, punasam ta lipstick mo! Kan sukatam takaus mo! Fitad launay! Ngam nanang, komportable ako iti kastoy. Sukatam mo no idumudum ko tarupam di tagatar! Sige, uwanan. Hay, si ka Shirley! Anya da ito'y nabasak a love letter, Ha? Nanang? Surat mo da ito'y iti agar-aram kan ka, Kwa nanang. Agpapaaram kan ngam imog ubingan ka pailan? Kwa nanang. Saan Anya saan? Salbag ka nga ubing! Sayot ka talaga! Insalsal yung matan ti papelit iwat ko nanang. Dayta ti ganabam! Surat lang, mat. Awan mat dagas nga raramida. Tasamong ba't ka pailan, Anay ka! Ako nanang! Sayot ka nga imog ubingan! Rabin, kamawan pa ilang na kiti anak mo. Imalada nga minkan ka, anatangkan ti ulo da. Sabihin mo nga tati nagturturungan dan. Ay, ingka sa pulan ida. Talaga ngay naksapulan ida. Tasika! Day talang ngiwat mo ti pagububraan. Isulat ti mangmangag, makauma. Anya? Hay, Pedro! Di nakman buwisitan. Tanu masurunakan ka makitam. Siyak ti masurunkan ka, Helendrina. Gaputawan pa ti panagsarita ta, di ka agong uwit. Anya? Awan pa'y nasaya at asaritan no sika ti kasangsangop. Kat! Anya ita, ha? Sinanakan? No. Sigay! Pumanaw ka! Ag sinatan! Ay no, di ta ka manlangan. Pedro! Ag sobri ka! Pedro! Hoy, Helendrina. Anya ka diti paglalaawam iti rabi Unay kan aya. Unay rabi aglalaaw ka. Oh, anya ita, Belen? Apa anak? Pangaasim ka di Tanong kastoy arabi kat di kan aglalaaw. Tani, makadisturbo ka. Day tagayam ti imayam dita. Tapno ibagam dayta. Wan. Kinapudno na, kat masurun akon kan ka. Apay aya akasta ka. Ungat ka nga ungat. Laaw ka alaaw. Di ka di makapagsao asaan nga aglaaw? Wano agong ungat? Ha? Hilindrina, maysa ka nga ina. Ti maysa nga ina, saan akasta ti aramid na. Do di kat isuro na dagiti anak na iti nasayaat. Paibagbagam ita kanya. Asa anak ka nasayaat nga ina. Ket sika nasayaat ka nga ina.
Taday tatipot no. Apay, anya ka di ayatin na saya at nga inaramid mo. Ha? Unget ka nga unget. Inaldaw nga agong unget ka. Ay rumor kan bilan. Saan ka rumwar, aging gaadyak maibaga amin na kayat ko nga ibagakan ka. Rumor kan kunakmal. Helendrina, apay no baliwam ti kasta nga style mo, ah? Apay no saan ka kuman nga agong unget? No adadi mo kayat iti kabalay mo? Apay no kasaritam ida, iti naalumanay. Anya? Ibagbagang itan nga awan sursuro, kan awan manak-nakam ka? Ha? Naglaing kagayam bilan. Wan mat! Iso adenggem ti ibagakan ka. Amaw, saan anatal na ti pamilyam gaputa kasta ti aramid mo? Anya? Kan kita amanday talangam, lusyang kaunay. Ha? Orno sa manday tabagim, Helendrina. Kandi ka unget nga unget, tanalaka ka abumakit. Anya? Ti unget nga unget, nalaka abumakit. Oho, nagadukat nga mo, man. Sige ka. Amangan no isukat na ka ti asawam no kasta ka. Anya? Isu nga orno sunday tabagay. Kandi ka unget nga unget, tanalaka ka abumakit. Isumat lagayam, adituyan tinagawid ang dagiti apok. Tadi da kayaten, ti agawid ijabalayaw. Ay, naumadan iti inada. Ay, diyak kayaten ti agawid tatang. Gaputa ka na yun nakakabilan ni nanang. Ideal daw, impungot-pungot na. Diyak kayaten ti agawid tatang. Kayat ko dito balay dalula, kanataltal na. Awan ti mangmangag ko nga gungungot. Kasano di na kayo ang taninanang yaw, kat subag kayo mga men. Anya asubag. Nasayat man kan maditi aramidan mi, kat agong ungot matlat tatang. Uy nga rod. Apay akas dyan ni nanang. Ungot nga ungot. Awan pa'y alda o saan nga agong ungot. Bagbagaam ti asawam, Pedro. Apay, kayat nakaday akas to ti mapasamak iti pamilyayaw. Sige na. Kasaritak ni Helendrina. Ala, bayam pa'y laang dagiti apok dito, oy. Sige na. Sige, inton bigatan nga agawid ka, anak ko. Tanay, rab-rabiin. Nanya ka din talutlutuan ba kahit? Sopas. Sopas? Wan, sopas. Aya. Bakit? Saan ka kading aglaw? Wano agungat manan? Wano na-schedule mo ti aldaw ti panagungat mo? Ay. Wano nauma ka naglalaw? Ngayon panagkunak namin kat day giant ti natural mo. Anya? Wano mo? Iso maikawak ita. Tadi ka mo mangag nga aglalaw kun agungungan. Ay, sumarteng kan. May kawak nga road. Naluton day ti sopas. Mangisagana ak iti almusal ta. Ha? Ay, wow! Do kayat mo ti mangan iti kinirog, kan agsida iti hatdog kan itlog, lukatamla dagita nakaluban di talamisaan. Ha? Wow! Sige, agtugaw kan, tayalaan kay ti platong. Ha? Wow! Ha? Nakamulagat ka matlatan dita. Agtugaw kan tagar mo sarta. Ay na bakit? Kasta ka kumakanayon. Nagmayat kuman. Naragsak ko mati pamilyatan o kasta. Ha? Nulakit di kasta ka akanayon bakit? Agsubli dagiti anak ta dito'y balay. Anya? Wen, isuha pa nga si ma. Tasan kan nga unget. Ala, magawid tayo ng nakaw. Tanagbalbaliwan ti inayaw. Sigurado ka, tatang? Iti kan nito nga ipungot nakpay ni nanang. Saan akong nga agaw awit ijabalay. Dito'y akong nga agyan forever and ever. Ay na, anak ko. Bagbagaam akanayon ti asawam.
Taamin na parikot. Ada solusyon na. Nangro na pa'y numapagsaritaan itinasayaan. Wen, nanang. Katda kayo matadwa. Agsingsingpet kayo, wen. Nuko na tinaganak yo, adiyo aramidan ti may sa abanag. Agtungpal kayo adagos. Takasta tinasayaat nga anak. Wen, Lola. Tulungan yo ti inayo iti trabaho. Agdalos kayo. Iti kasta, saan nga agung-unget? Agsingsingpet kayo. Iti kasta, maragsakan ti inayo. Wen, Lola. At dayta, sigurado ang magustuhan nyo tinsaganak apara kada kayo. Wow! Wow! Adda nga min inted ni tatang nyo ang kwarta. Inted na, ti buo asweldo na. Iso ang nakagatangak itinaimas asidaan tayo. Iso da ditaw, fried chicken, bangos aprito, kan nangarami takmatan iti lumpia. Naimas day tasos na. Wow! Nay, apay asyak tikit kitaan nyo. Di yung matanggarawan dagita makan. Kan oray si kapit raw. Kitaan dakmat latan. Maragsa ka na ka makakitakin ka bakit? Adda pa ya mainlawak kan ka ita. Nanang, nagpintas ka ita Nagpapukis kan impariband mo tabuok mo. Katni, sexy ka ita Nagpintas ka gayam, no di ka agong ungat, nanang. Eso nga agtulnog kayo kanyak. Tapno sa anak nga agong ungat. Tadyak kayat ti bumakot. Uy, nanang. Sure, nanang. Ay na, husto ni Bilen akaaruba. Ti ungat nga ungat, nalaka a bumakot. Iso nga agbalbaliwak man. Hay, agyaman tanaka amirisak. Kasta, bakit? No, anda parikot dito'y balay. Urnusan iti nasayaat. Baban itintay panagsasarita na sayaat. Unla kay. Manipot ita, kastan ti aramita. Sorry, talaga. Ditan gagayam tinaggipusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti unget nga unget, nalaka abumakit. Tampok dito'y programa tayo. Kasta na ti biyag!